Pozdrav, moje ime je Aleksandar, a ovo je kanal Knjigovođa. Danas bih želeo da pričam o vrstama poreskog tretmana koje preduzetnik može imati kod poreske uprave, to jest načinu obračuna poreza koje može imati. Negde, kada premotamo malo unazad, recimo 2000-te ili ranije godine 90-te, preduzetnici koji su tada bili privatnici imali su dve mogućnosti sa kojima su mogli da raspolažu prilikom izbora svog poreskog tretmana. Imali su paušalci i imali su knjigaši. Znači, mogli su da budu knjigaši, mogli su da budu paušalci. Jedno i drugo je imalo svoje mane i svoje prednosti. Paušalci su imali jasan porez svaki mesec, jasan proračun troškova, ništa se nije menjalo, ali mogli su da rade samo jednu delatnost i to se zadržalo i do danas, onu delatnost koju su prijavili u paušalu. Ukoliko su prijavili više delatnosti u paušalu, onda su jednostavno mogli da bave se, ali samo onim delatnostima za koje im je paušal proglašen. Sve van toga može se smatrati poreskim prekršajem. Sa druge strane, knjigaši su imali mogućnost da se bave bilo kojom šifrom delatnosti, nekada onima koje su prijavili na APR-u, ali već veoma dugo svim delatnostima koje nisu regulisane, a prijavljaju se samo jedna. U svakom slučaju, knjigaši su mogli da obračunavaju sebi porez, da proglašavaju troškove, da imaju obračun, manjke, prihod, rashod, kako se oporeziva osnovica i tako dalje i tako bliže, ali, nažalost, preduzetnici koji su na knjigama imali su takav poreski tretman da sve što ostane bilo je smatrano zaradom. Zarada je oporeziva sa 63% ugrubo kada se sračuna, znači PIO, porezi za nezaposlenost, zdravstveno, sve skupa, oko 63%. Računica kaže na 163 nečega, 63 ide državi da bi 100 ostalo vama. I knjigaši su bili u veoma nepovoljnom položaju, porezi su bili izuzetno visoki. Pre nekoliko godina, otprilike 2013-2014, država je prepoznala to, poreska je prepoznala da tu postoji neki problem i nastao je treći sistem oporezivanja, to jest treći poreski tretman koji je nekako bio između jednog i drugog, a u stvari je daleko jeftiniji za svakoga ko se bavi preduzetništvom. Naime, napravljen je poreski tretman koji se danas zove LZP, lična zarada preduzetnika. Potpuno je isti kao i klasično vođenje knjiga u smislu vođenja knjiga. Ali, ovde preduzetnik ima mogućnost i pravo da sebi odredi kolika će mu biti plata, a da ono što je preko plate ne bude oporezivo kao zarada. Vidite, zarada je oporeziva sa 63%, kao što rekoh, kada se preračuna kroz to ispadne negde oko 41%, velika su davanja, ali ovde preduzetnik ima mogućnost da za svoju zaradu kaže moja zarada je samo tolika, a sve preko toga oporezivo je samo po stopi od 10%. Šta to u prevodu znači? Ukoliko imate 125.000, da kažemo, prihoda koji nisu pokriveni troškovima. Onih 25.000, ugrubo sada računica, onih 25.000 na 15.000 zarade, 10.000 ćete dati na platu, jer ste proglasili da vam je plata 25.000 bruto, daćete 10.000 državi, a ovih preostalih 100.000 bit će oporezivo samo sa 10%. Stari način, koji i dalje postoji, nego jednostavno potrebno je izabrati ličnu zaradu preduzetnika kao jeftiniji način oporezivanja. Stari način je bio takav da ste na 125.000 morali da ostavljate državi oko 41%, što je daleko više i daleko skuplje nego što je način koji nudi tretman koji se zove lična zarada preduzetnika. Dakle, ukoliko želite da imate pravo kao preduzetnik na odbijanje troškova, na smanjenje poreske osnovice, na sve one stvari koje poslovanje mogu po zakonu pojeftiniti, potrebno je da izaberete ličnu zaradu preduzetnika kao vaš poreski tretman i za sada jedina stvar koja je negativna vezana za ličnu zaradu preduzetnika je ta što da kažemo da je malo komplikovaniji obračun, zato što sada treba obračunavati i platu i sve to, i sa druge strane zato što je potrebno svake godine
na kraju godine ponovo obaveštavati poresku i prijavljivati da želite da vaš poreski tretman i naredne godine ostane potpuno isti. Ali, opet, kada sagledamo situaciju iz više uglova, poreski tretman gde vi na zaradu koja, opet kažem, koja, na primjer, prelazi minimalac, plaćate samo 10% poreza i to samo na onu osnovicu koja je ostala oporeziva, predstavlja veoma nizak izdatak za poslovanje i time možemo reći da se država Srbija polako svrstava u države u kojima biti preduzetnik i baviti se preduzetništvom nije preterano skupo. I dalje ima prostora za pomeranje i dalje ima prostora za smanjenje, ali eto da kažemo da se polako neke stvari pomeraju sa neke loše tačke i na kraju krajeva ono što je nekada bilo tačno, da je paušal daleko jeftiniji od vođenja knjiga, danas više nije tačno. Danas vođenje knjiga može biti ipak jeftinije od paušala, a budući da je moguće i opravdati troškove, daleko i preciznije i daleko i povoljnije. I jedini nedostatak u tom slučaju je što tada ćete morati ipak da angažujete knjigovođu. Ja se nadam da je ova tema bila takođe veoma interesantna, nadam se i da su sve one ostale teme bile veoma interesantne. Za sva pitanja tu su komentari ispod ili naš inbox, imate link odmah ispod videa, a do sledećeg gledanja ja vam želim lep provod i pozdrav!